Yohani fuin rakwawatwatakam yatluni karwa. Kasarupa kapamaring dasu kanundu ngarananda iye cem katan nganarana ni Yesu kaki kainarana mi sinawuli jamata dutu. Nati karilu umani yung jatau dukarawun. Tanamarateng rana wi kawak-wak nam di nam tadanu karilu nanira. Muyab siradu araruno ipamaring dasukan ni Yesu akan macinanaw jam iyara na si Satan dununod no anak ni Simong ngaran su Yuta taudu isu jadi sunipamnukan na nadu kapanarang na ni Yesu katangan na ni Yesu kanyi tumurunan niya dyan ni yamata dutusu uyuyat na katangan naw kani mapuna jamata dutu sui pakataneng nadu kapi sinauli na jamata dutu amuriu pitatanek nadu yanan na kapakaruna su magurugud na amapsu asakapi ngeta pabtekendu kawakan na karanam mapaglusuranam do simingki akawiyas na nadu ayinu machinanauja kalinas na do ay danu vinget. Uyasan na u ay ni Simong pitam, manirang si pitam mo panyasingin. Uyasan u ay ko, manirang si Yeswam, mudyatan ngipaw vari kusyay ko aya. Amno kadadayan waruam katangan mo na. Manirang si pitam, di kumiyay mo muyas doay ko. Manirang si Yeswam nusiji kunguya si waimwam ji kuimu abneka machinana ujakun. Manirang si Simong pitam mupanyising. Nukumuanam uya si ayikwa kanu jimakwa kanu wuku. Manirang si Yeswam uni marisran na tawam tuda mimiran na ukataw-taw na manunu. Amuriu ika inara nanu uyasan. Inyuranam kamu manunu ambekena kamu tuda mimin. Katangan na ni Yesu manarangnya. Amuriu pancen nanu bekena kamu tuda mimina ya manunu. Mati kana na uyasan u aidam piyayo benar na magrugud na kaursad narana. Manirang dumachina na ujam manunganyo katan ngano pipi pangayan no ko nyuyasan dwainyuan kapumano yung mancinya kena mangananawa panyisingin nyo manu yung uri yakenam panyisingin nyo yam nanaudin nyo yan yung umuyas dwain nyo akman kamu sanga umuyas dwain no kaduan jin nyo yamira na so yakuni pacita jinyo. Sutunyo bangu-bangun ni siya pivarainan. Tukuna macita ngayon jinyuam di nami gaba sino paparain datau mapavarisyan. Jakarakaranggu parangananda kanu maparangansyan. Nunyo nakateen nganu ukmansya na nawam no si pangununungan nyam ti raku sarasari nyon. Beken ako turago may nyo ya picil ngan siya. Takukatan ngan siya ya kunyitin nga nataw. Amano yung ucing dusisyan. Taman nirengam maci hanggang jaken ayas sa katawam yaman narang nyaken. Sui pangununung no ciringang. Kunato mancanjin nyo do na ikabu panuvariya. Tanu si makarano siya nuvariyam anuy nganyo na yako na may ngung yuda tao duto. Tukuna masita ngayon jinyom u tumaw-taw sunituwi kwam yaken utaw-taw unda. U tumaw-taw yakenam siya mata duto taw-taw unda. Tayaw yan itumuwi yaken. Tad na uciyeng na ni Yeswam muingan wununod na. Manirang ranam. Tukuna mancan jinyuam yamyan jinyo so yasa katawa yamanarang nyakin.
Karanam mi sing kad sira umacina naudya. Do kajida makaten ngando picil ngan nasya. Asa do macina naudya wikaglu ni Yesua macitang keji Yesu. Manireng sisi menpita jam panurusan para sinunap ipancang. Karanam macis ngeranu riji Yesu. Manireng di Yesu sino mo ipancang mo panyisirngan. Manireng si Yesu uturuan kuno pangiyam iyang. Iptad na uciring nam mangapsuasa kapang. Akapatudeng na siya di Yuta anak ni Simong atau do isecari kawap na siya. Mayroon tengam bedbedan na ni satan ununod na. Manireng si Yesu jam nuyam yan suyam ipina na kemavari muam pivarain mon. Di datan ngi wuciring ni Yesu di Yuta nukarwanda amlis na dudang. Si Yuta ranam mi mat ganu nyerpeda. Amuriw pancenda nu ala na paanganan nurya yamang apsuyati pamarang sukanenan. Nunay pancayaman nidong sumakasya tao. Kanin na upang ni Yutam makubutra na kumarujira. No kanuna nga maagapra na masari. Makubut si Yutam manirang si Yesuam. Si chay kwayam macitan nyo nau arwarwi kwa ni pamnekan niya matadutwa tao. Ta pakacitan danu tao su arwarwi niya matadutudo ni pamnekan na tao. Nuyamano yung kapakacita danu tao su arwarwi ni ya matadutudo ni pamnekan na tawam. Ak mansang siya matadutwa rumwarwi su ni pamnekan na tao. Sunay kakikaira na no arwarwino ni pamnekan na niya matadutwa makaranis. Alikira na mga kaipong huy patskaup jinyo. Tanakalangan nyo yakanam jinyo akalayakan. Am kutumancara na jinyo sicay kwaya. Akman suminatsirang kudo panyipanyisingan danu tao do yutay. Uwa ngayon kwam jinyo makarensi. Uituluk wa vayway na nauko jinyo am masitsakari luka mo. Tunyo nyitaw aryay luko jinyo. Tak man kamu susanga masitsakari lu. Nusimano yung kapasitsakari lu nyam. Katuvilanda na inyo no tao karawana mano yung awu manupjakun. Manyiring sisimeng pita di Yesuam mupanyisingun. Duanjin mo ngayon. Manyiring si Yesuam ukuwa ngayanam jika matsuradyakan si chay kwaya. Amcawa tanumakwam amian kanado yananku. Manyiring si pitam mupanyisingun. Ikungui karaot na no kapatsura ko di musichay kwaya. Tanayang ikui munui nawanam di kumanusuan. Manyiring si Yesuam manwa manu yung kangi munyakan suinawanan. Amto ko na macitang ngayon di muam si umanam matumar kukukumanu kam ipitlo ka umalalas jakot.